And that we are sad about that down at come. We can't pay on the patrol. And then you may not just on them. Or the phone with you when you lay your own password. Now soon you go. Now they are also about Brazil. You are some four pen. A heaven of the original. Heaven of original. It is a assistance as you this way. We need Christian son. Debbie. And I say Christian son of one in the Satan son and over the the demonic spirit and over the very as a spiritual marriage. Very as you know what I'm calling insanity. Very as you know you are this one to go over to see. You do not be playing and then you come there. A branch out with him and then you touch your toes. A piano with a bushel of a piano is on the belly. A piano in a group of a piano in a group of people. But then I saw you. I also from the boss. I also saw a bravo. Yes, and then the money is the trouble. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 5 chapter 2 verse 15. 5 chapter 2 verse 15. What's it? If you are so done on your pond, if you are so done on your pond, we are saying, yes, I say, also, yes, Christ, I don't know, say, what you are doing with us, when you go. If you are so canny, one moment when you go past and you I'm afraid don't do confessions. I was about to say. And that's a number one year. Thank God to say, I think easy to see. And tell my dad some say, all of our own person, all of our own houses are there to swing. We need a good point to get here. We need to send I don't go here. And I listen and can't say. We are saying at the Pabian Ham. And to me, no, we are saying, we are saying, yes, or the phone will tell me at the proper partner and once I see so. Yeah, but you know what to swap. A very deadly jelly amount. Can you tell them? As I see where so, and I would know what back. But Brown Walker Casa, the Naku University, I go on the masters. I've been here 2 years. And cafe and I will play out there or better swap. Now, the one more than a Saturn. Which you want to see you powerful. Bama wina kupo yini mawa. Eko ya ufem padia oye ukuru. Wede ne shabra basi ya oye se obeye prugo kakra bia mo ano mango wede ne sato no so. Se ka padia na busu anfaje. Wede nkai. Amen. Eti ale pamba e para ne wo asasi we so a. Ade bia no. Wede pamba te de wo to so se. Hey, why you asisi adan to talk as a Quran? Aponfo na ma wona. Ana bro tiri krame abrofo die. Wo hunu sunsun kura na oposo. Hunu sama na kura na opo. Sunsun no oposo. When you see Abraham hon top. Jeme so amen. And now when so what here. We do the cover. We no sika to tell you little out to afedi o ho atoro. O say ya dey down so. You can go 14 now. Was so the power of on you. How are you? Hallelujah. Amen. Just I say this way. Yet na manie. Anya we ho. Ade be che obi awu. Ade be che ka kwanchie si. Ade be che yare do obi atode. Ade be che obi are so say. Obi abodam. Hallelujah. Amen. Eh Satan and this am go there akili pabra boso. It is just so I cannot don't tell say. And Christ, the Master himself. Bye-bye. Hallelujah. Amen. For the phone will tell me your own password. How much it is yourself? You say, yeah, no, 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 Debbie. Yeah, no, no, any more than any more time, and then I was asking so. Obviously, you to cry. Yeah, brother, and it was said. At the end of 54 years, it has all moved. Oh, pastor, not to just say that. Hey, it will be open. Plenty of open. Mommy, I will tell me, it will be open. Remember, I will tell me, shall I be a wound to the iPhone? Yamanda woman, a global house about 3. I feel what to sorry. Adela, Abrabona between. This woman
deɛ biribi atumi yɛ hɔ basiri bɛsɔ na adwene ne hɛ wɔyɛ hyɛ brɛ sesafoɔ gyeme so amen bɛsi ma asɛm no mato din sɛ so me ma yɛ wotie me papa wotie me okristo ni woyɛ born again sɛ yesu ba na wobɛkɔ bi 2 Corinthians 5:17 2 Corinthians chapter 5 verse 17 take a Bible what should I say Ephesians chapter 5 verse number 8 you bring it in my own hand what should I say yes na so obi wo Kristo mu a sɛ obi wo Kristo mu ha wa yɛ abɔdeɛ foforɔ a sɛ wɔgye wiase akɔ hɔ no kora pa na ɔbɛ Pentecost ni wa yɛ abɔdeɛ foforɔ Anglican ni wa yɛ abɔdeɛ foforɔ Gidi ni wa yɛ abɔdeɛ foforɔ Presby ni wa yɛ abɔdeɛ foforɔ Sɔkɔ Ebenezer asɔre wa yɛ abɔdeɛ foforɔ hallelujah amen dɔkɔ adumtɛ bi asɔre wa yɛ abɔdeɛ foforɔ awurade asɛm sɛ sɛ obi wo Kristo mu a sɛ obi firi wiase ɛbɛ Kristo mu a na ɔbɛ Kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ asɛm wa yɛ deɛ abɔdeɛ foforɔ sɛ kasa bi ayɛ foforɔ a na sɛ ayɛ brand new asɛsɛ bɛ tu bie bi ɛfɛ tu ɔn sɛ epesi yɛ no na ahɛhɛ nyinaa wo ɛfra fa na ɛho yɛ tigu bɛboa n'ano na nsuo tɔɔyɛ ɔn sɛ ɛyi haha foforɔ wohu na te sɛ ɛkɔto bi aso asesa gyeme so amen ete bere bi atam no now yɛ town supply bɔ ye door to door town supply kɔminsɛn ni bɛ bɔɔso anafa ba na ɔde ɛsɛ yeba ya ɔde bɔɔso anafa na ɔde ɛsɛ nsanko kurasi wɔnyɛ bɛrima ne na ɔde tena ana hɔtɔ ɔtɔ no ana Kristo mo de asonsoɔ ana so wasakra wama wo sa so yɛ de nyame ase ogi aso bɔ Pentecost aso de no edoma no wagya yɛ dabi wagya onyaye bebe na ɔbaa nsɛm bɛn na yɛbɔ kakyɛ gyeme so amen ɔsɛ eti sɛ obi bɛ Kristo Yesu mu a sɛ obi bɛ Kristo Yesu mu a wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ ɛnìɔma dada ne nyina twɛm maame ɛnìɔma dada no ne nyina twɛm asɛm yɛ mi tɛ papapapapa ɛtwɛm ɛnìɔma dada no ɛtwɛm wow ɛnìɔma dada no ɛtwɛm sasa na wọ́n ṣe ntaade bọ́ọ̀lì ẹ̀bá ọba wù Kristo yìí nọ ẹ̀taade ṣe bọ́ọ̀lì ni wọ́n ta yìí. ẹ̀tọ́ mi ẹ̀yà yìí. nínú kéde tia. sọ wọ́n kọ̀ọ̀fà kéde tia paa n'akọ̀hwẹ́ ẹ̀taade a yẹ̀dí ahyehyẹ nkuyaba. wọ́n yẹ ọba náà tẹ̀ ha ọ̀yẹ́ ẹ̀mí ẹ̀sẹ̀ náà tiẹ̀ o. ọba bẹ̀nyàmí asẹ̀mẹ̀ wọ̀ ntẹ̀rẹ̀. bisɛ ɛmaa sɛntan ɛbɛn mo ntɛntɛn kyerɛ obi biara bisɛ bɔnsɛm ɛbɛ obi so ayɛ n'adwuma a odi kan fɔ ɔbaa so sɛ ɔyɛ ɔbaa te ha yɛ discipline ɛwɔ hɔ ɛbɛ nyame asɛm no wɔ ntena ɛtɔ nipadua so yie na honhom no sɛntan tumi no amɛtena gyeme so amen ti Yesu Kristo sɛ before we make Kristo mu a no ayɛ abɔdeɛ foforɔ ɛnìɔma dada no ɛtwam hwɛ ɛnìɔma nyinaa yɛ foforɔ ɛnìɔma dada no ɛtwam ti kuro no ayɛ bɛ ɛtwam nyinsɛn tuguo ɛtwam ɛnsaborɔ ɛbufuro bɛrima wɔboro ɔbaa ɛnyɛborɔ bɛrima wɔboro ɔbaa ayɛ wurade bɛrima kɛtɛkyi a wɔte sika kɔ yɛ ɔbaa ho adeɛ bɔ na yɛrɛ ma na afɔ kyia tuma hwɛ o yɛrɛ so ɛyɛ so pasɔre o yɛ ɛda o tu na yɛrɛ baako sɛ bebiara efi hɔ ɛntɔkwa yɛ fi hɔ ntɔkwa ɛda ɛbufuo no mu awo wurade asɛm se obufufoɔ ɔnyɛ adekyee ni mu ade wɔ nyakopɔ ne
This is one man sacrifice before we know who are straight. I don't want it. What night I hold our who ye I saw my soul upon Chakasi. See, we are body of John Gay, what's this war? We are ready. Yamia for you two Kenyan city, Cray, people, man, as a good day. Good day. More than a two. Your man taking so hard to move with ya. What's now, Basse? Opposite Sassa, to a home, and for problem the Pomera. I'll continue me and the energy. I'll put him alive. Wakayo, I can't hear. We are born again. Baby. Yes, we pay the party, Abraham indeed, or not qualified. So when you pay on the everything I will just say, you so amen. But was so a camera or Tiasia, the woman for so sleep at so amen. It will not be or Tiasia. So for recently, so what to say, so Sakra Nakina, you may not be a home for so say, President Mesa, who we are, the one on the mercy, but will be a new Tinkajima. Jemeso amen. Jabawa shohui. Amade sa. Ofajiri tina umu bianco breki. Na do ula wa hie. Your boy was this one. Holy nasero. Amade sa oba kura no. Enya mo nyankompo. Enya mo. We say how we hono. You will live on my family movie. Omen man nada. Omen ko tu adwuma man yango pon. James so amen. Timon ware ye mama man ha mo. Yo. Man ware yo. Akọ ma bo nya senketo ai. Asemo. Eri amaro. Mama ware mo yese ya. Yese ya. Ana mo tiri. Akọ no so mfimfim ndo nya de. James so amen. Odo ntimi. Ye dey do wọ́n sì sọ ọdún bá kí sọ yẹ fún wọn. Sọ ọdún bá kí sọ yẹ fún wọn. Wọ́n yà bọ̀ díẹ̀ fúnfún. Wọ́n yà bọ̀ díẹ̀ fúnfún. Ẹ̀yọ̀ màdá dẹ̀ ní ìlẹ̀ tẹ̀. Ẹ̀yọ̀ màdá dẹ̀ ní ìlẹ̀ tẹ̀. Ẹ̀yọ̀ màdá dẹ̀ ní fúnfún. Ẹ̀yọ̀ màdá dà nọ. Ẹ̀yọ̀ màdá dà nọ. Yẹ bẹ First chapter 5 verse 17. Ti asẹ́mi yìí. Wọ́n sọ wọn náà ní wọn bẹ́ẹ̀ dùkọ̀ tó. Ẹ̀yọ̀ màdá dà ẹ̀yà àbúrò fíà òkìrìsòní onyàmẹ́ba ọ̀rọ̀fọ́ òwú tiẹ̀ mi ó kọ̀ bá onyàmẹ́ kẹ́ òní ẹ̀ fi hẹ́ẹ̀bì mọ́mẹ́nu ẹ̀ nà ọ̀bẹ kẹ́kẹ́ so odi mu fa ne pa chaw enyumre ko kete so ko ka bone wate yes sire huwa na dia tia ko ka wa san se sofo ampa na osofo mpata ma no krepa jeme so amen gajo 5:20 how pray chapter 5 verse 19 what was say be fu oni pesu ba ye fu oni pesu ba what say yes na hono bi man da bi pesu ba what da alu a obi ko bubia ẹdínní kọ kò nsàm jẹ ẹdí ẹdí pèsè ẹnì ọkẹ nkan ẹdí ẹdí kan yẹ lọsí ní ẹdí kan yẹ ẹdọmamọ ẹdí kan yẹ ẹdọmamọ fẹsí ẹyẹ ẹdọmamọ. sọ wíwí wíwí asẹ́rẹ́ Ghana ha ní program yẹn mu a sẹ ẹdọmamọ ẹyẹ kánà sẹ nọkàtọ a. bẹtẹ ẹni ta. nkà program nkìjà tó. asẹ́mbílẹ̀ máa fọ ẹdọ bẹtẹ ẹni púrù. ẹdọmamọ ẹdọ nọkàtọ a. sẹ́sẹ̀ yẹ pẹ̀tì kó bí ẹdọmọ paapaa. Ye pretty ya. Obi susu ọbẹ. Obi nso bi ado na nfifi ẹtẹ na nya asam ketewa. Bra. Wọn sakira bẹ wu ntẹmu o. Bẹ wu ntẹmu. Bẹ wu ntẹmu. Bẹ wu ntẹmu. Yẹ fẹ ọfẹ jim pirika. Abọ sẹnsẹla. Ọgbọ ho. Bẹ nyẹ bọ. Abọ sẹnsẹla. Bẹ jim pirika ti sati wo pẹ tu tu. Abọ sẹnsẹla. Nàdìẹ náà èyí ni nkura ni wọn mu a wọn di. Kristosom ti atoto ọmọ so. Kofi Yesu. Kofi Yesu. Omu ta. John náà tọ̀ tramọ̀. John akosi John. John oye wíìtì la. King size. Mary yẹ fọ́ sísá Mary. Na o sọ ní ọkọ dùn ha. Ẹna o tẹsẹ̀ wọ́n yẹ wáyé dùn sẹ́ ẹ bẹ tẹ̀ fọ́ fún mi ọmọ mẹ́yìn ní nsá tó. Ọ̀yá adìyẹ paa Mary. Ẹ̀sùn yẹ fún Mary. Mary. Àpàtọ̀ Mary bá yẹ sábà wọn lọ́wọ́ yẹ. Susanna sábà wọn lọ́wọ́ yẹ. Mary fún ọmọ bá náà ẹsẹ̀ dé. Mary Magdalene
the entire day mentally at all so Kona na ofimo near friend Magda sir also Mary or yes and no Mary Magdalene it will come marry no anu so yet what did the Tom want to say waiting Mary Ben I can't watch them I said Mary Magdalene okay the Kona Don't follow prisoner your friend Magda. Okay. And they did cruelty to the question. Jameson, amen. All of you enter na Yesu Abraham. Somebody can hear you can't say who. Jameson, amen. He said, that year, no. Say, yeah, a clear again. The best. Obeka just say, you feel the song called my head. To say, Unamu nyuma ede di profo baba ni a obi pobi wo kisoso a ede ni ko bu nsam je ede di profo ede gamamo ye di kan ye gamamo efi egaman oba ye nye oho ade na ne be ma koda obo gaman se woni be ma na wo miensa ensia woni ma tena de nsia bi oho ye nye oho ade ntine wo tie gamamo ye fi pie ne ko amba straight Yesu pele asabe kanza nyamba na sawo Yesu pele okwose itime papa wutie me oba ho ade ye te se kura de ayefo snap ne board dey go 50 Ghana what to be no nya 1 million ye ya wo ye ho ade ya no okay ye oba ye ho ade sisi a ye oba tin sha ye nsia enum o be so be yo oba no ade ozo ye kwase go o steady onyame ni mo ye kronfo ampa e pese ye kese recruiting ye kan no onyame ni no ba o kronfo enya bro ai to oba ho ade ye snap 50 Ghana mienu enya 1 million ai no Antuma. So that's here. Papa dear Bako, a poor. Mammy dear Bako, a poor mienu. You come on 3 million, 6 million. You come on, I say 7 million. Okay. I know. Barbaro. Now we go to Cassiano, 80 cities, and get 150 Ghana, and 50 cities. I can't 7 million, 7.5. Create. A 12 year bill hobby. The can one. Jana bought them kura 60 Ghana. Yes, I know about 1 year. About 1 year and I may have 1 year amount. Okay, where Jameson, amen. He said 7.5 no yes. 7.5 plus 1.2 and say 7.5 plus 1.2 for 1.1. A great year come yes, 7.5 plus 1.2. Say, I can't you for me. I'm going to come back. Yes, I will be at prices here. When I want to try 7.5 what I say 8.9. 8.9. Who put me in line? We're not 8.9. And no more 7 mentioned to look. Yes, we're not 8.9. The battery for now, I'm going to afford Sika, and then you will have to do petrol to 1 million. Okay, you're going to afford the 1 million. Hey, what would also? Okay, next I say 9.9. The boy, my man so 3 million. Because now, bad hang out, Baba, yeah, apparently, or banana we agree and ground walking. That's what I was give you. Wasn't it's my money 3 million. But I say I had 1,029. Papa for 5 million. I say 1,000 say 9. Now say all currency is a from to move so. Now say all currency is 10 million 79. 70 million. 70. Momo, you're very careful. Many are prepared. If Mamma, a deep one, the local subject. Papa, or 2 hours on your bad one. Yeah, that's a Christian mom. So that's it. And I walk. It's really,
ɛsɛ sɛ ɔkɔ ho busuafo tia sika no ma busuafo na ɛnɛma tumi yɛ so amen yɛbɔ kasa yi 70 million dɔpe a yɛde kɔ ɔbaa no kurom yɛbɛfa kaa nti ɛno no nso ho ka nyina nsi 5 million ɛka bɔ ma sɛ yi 17 plus 5 million 22 million. 22 million. Pàṣẹ ọba ni ilé ìwọ adé mi. Pàṣẹ ilé mi. Àná ọ̀dẹ́. Wú tiẹ̀ mi. Àpẹẹrẹ bí sí ìsọ náà ọdún wa náà tó nù so. Àná wọ́n sọ wọ́n hẹ́ àpẹẹrẹ ní ẹ̀sìn tìrì. Tìgàlá àwọn dín ní kakra kakra yìí. Ìjọba kakra kakra wọ́n yé yìí. Ìjọba wa sẹ́ wà bàbá yìí. Àpẹẹrẹ yìí kò dùn lè gbọ́n. O fẹ́ ló kọ́ ọ̀n bẹ́ sọ bẹ́ fà. Ìṣe o tí o nyinaa bẹ́ẹ̀kì hàt àtọ̀. Bá o hiya ká ìṣe o. Ẹ má bọ̀ wá na aba no. O ntumi hwẹ́ mu o. Nkasa mi gẹ̀ kasi yẹ gẹ̀. Wọ́n bẹ tuma tọ iPhone. Bẹẹbi bìrìtì tù. Wọ́n bẹ tuma tọ iPhone. Bẹẹbi sẹ̀nsọ̀ iPhone ti ta. Wọ́n sì ká ẹ sẹ́yìn. O dé tiri ẹ yẹ sẹ́yìn. You are preaching good. Kasi again. Wọ́n yẹ bó manu a ọwọ́ bí ọtí ni kò shopping o. Apa ọdún ni kò shopping. Ọwọ́ tiẹ̀ ọwọ́ kó bẹ̀bi a ọdún ni kò títí na. Nukure paa. Ẹnu ọbaako ọhọ a ọ̀nà yẹ wọ yẹ interior minister. Interior minister. Sami kan ọsọ ọtí ase. Ọpa ama ti ase. Sọdá ní o ti nana ní o fẹ́ mi wa. Ọfẹ́ nù a. Ọfẹ́ nanu a bẹ pẹ́ mi. Náà o tẹ. But how to say? Now to domi kuru na o do koko. O ti koko bẹ kan by zaa. Ise o fún yẹn n'akyi a. Na o hu obi na esi tiri ni. Ọwọ ababa ọmọ. Ẹmọ bolo nyina ti mi bọ nọ. Abiraka sika yi wo bẹ tẹmẹ di agye quarter pot bi wọ akyire ha yaa. Half pot yẹ sẹ full pot yẹ bẹ sẹ 15 minutes. Amara dia. 50 minutes 20 minutes. Me buy am check you here. 50 minutes. And that young boy what dey no what she said. Two rooms. Two rooms no for ban ni da ho. And no ba wo ko night club. And no ba wo ni ma better serious. Ba be si apem fun mu a. And no mo ko go the game after the with that strike and go madingo. Hey, you know 14. I tell you about that. That's how 1 million wow. So amen. Jamaica mama do sunu. Jamaica mama do sunu. O ko shele yase no aye na lie. Ono anu na da. Yaba tin na yin se bi. Agro hwe na wo no. O ye ti hu asam se. Profe, ye hwe ye. Honam nyuma de. Na honam nyuma de di ko sai ya tamamo. Eni efi. Abokibra abosonso adutuo otan akayo ahoya abufuo apre kunsun ampapemu nitan ensabro agopane ani de tetesa ani nyoma etetesa yelo hona me bom kokko hallelujah amen nsibu homa wa maso sesi anso etetesa e ka ho pa no bre oni de yere bada onye ka ona so that's the good intent on to aboboria that's the good intent and so obo modena control kroma koto that's the space me ense gu mpeti floor eja ejede ono yiri hia na nyeme sane ana dia so suo yentem yo no apepa no etanyame information we has on person be ye tete sana atemuda ekonyame ni apa akwaje captain band asa na batu Yesu bande okwase eso pasai apa tell so amen and so for do Ghana ha o mo check the from the planet our son there no prepare me who be that we take condom nyina no prepare we so for no ma who pray am a nipa bi ba check the from the planet wa so do fia ene o papa nya me chew yes a obande who ko jama kwase apa so okay Genesis 1:26 ya e bro na who pray ni prayer wo ka je ni pase mo na mo no wo nya da suma wo ka Genesis 2:7 na wasa ka se bro Jẹ́mi sọ amen. Enti Bible say kan Bible wọ́n fi the Corinthians. Okay. Holy see what manner? 2 Corinthians chapter 5
Verse 17. I can't do so. What you say? Yes. What say? So for the message of one. No, I have body of food. I have body of food. And no matter that in the yes. Sure. And no man in the food. The battle and again no boy now Brasil and a hand time so. Dead yet in your pageant and in the year casa. A bear will hopa monipa and he said, we don't go about rejecting what free heavy. I need more. Bonenko. But you won't go. Ubiana Cocohana and go. Have you go? Jemeso amen. Amen. No one wants to say, you're one year. Say, what will who bushia? What the insult for who bushia? And not just why you're bound 1 year. Me papa no, me ma me no. Say, who kuna ono take why the sa? We say, Obama de yen, a bushia in Kesia. They are trust yaka. Omuji to over to San Aguso. Now you are dancing with your group and a bushia in Pampa. And you are being so before, so he can be as a every and you are whom I am papa. As I said, I know about 1 year and now break. Jemeso, amen, amen. Name 17. Yes. What's in a so people kiss some more. So people kiss some more. No, I have body of food. I have body of food. My mother didn't know. No matter than come. Share. And no man in I for four. That's number 18. What's in a new man in I for an uncle? A new man in uncle. I for an uncle. I will now be an already yes to so. It is a overkill for more. Now yes to do so. The mother or the apple. The Canadian bone said, could you have Usu di mpaso. Omu afi no mhye nyame no menya papa no kre pa. Ebe bi atwam ensaden ya wi bi abre. Bi abre. Me na me ka kire o. Hwetu. Apio. Wetimi no ensa apetesi physical. Ayade. Local one no a wutimi atimi di soja bi. Why bi? Some papa na no a. Ai don't wanna mane. Joe Banner Sansa, before Sansa, grab a drew a Cababia and one of my medical local. Nobody can local. Panama Brazil, jump out with a day. Number promo. The price life I make at it on. Tell me so, amen, amen. But you need to do so. Let's see, I say, a problem. You're ready to answer so Jemeso amen. Amen. Tata to Masa. Na to be time. Make us say na man sisi a. Sipa bosika. Wow. Your chance say your box spell mo after tata. You shall say no so just as yachi. E president am kura na me free so. Na me to na etete me. Kube esu bi fi echi. E de echi nipa wo fi o so be wie kube na tiri nyina. Ohunu. Ya de bottle level. Yes, you want to have muscles, and your job is evil. No, Robin, what they are doing, proof. I'm an abano. Your friend will go on, my broke you for you. See a family for you. And I'm and you know what the fear is your now you can't go for one Casabe who said, I have met Bobisia. So very you're the second to us here. We are not your catastrophe, we are not what Ben was here. Now, Bana, and you may say your butcher from and the dozen one I had 3 by 7 last I said, I'll put your promises. Young cop bow. And so they be a hotel. Jemeso amen. Amen. And go for pay ye reacted to. Coco, the Gua Paso, when you get here, near this calendar. Perform for Cornell, you won't come. You go for yourself, a father. And come on, Jemeso amen. Amen. The person is yours, and you are saying, I didn't pay that, or you pay your piano. So what kind of no, but Jesus Christ some pedia or Genesis. First Corinthians chapter 6 verse number 11. What's that? What's the son and man coming on so many years? Son and man coming on. Now failure. Now failure. Hallelujah. Amen. But also idea about and limit must so problem. No crepa.
wasisa me shebre oje nyomo Edepa. wasisa me di My voice in Kamabua. dia brudi na so hallelujah Amen. edumini minimto kameto tirel me bisa osa ebe obaye Kristo nyi enti kanya brabo na kem ye be mu Kristo no sa brabo na edayo Okrepa. Ejai. abrabo e twato anka namfo de wuram eye wi no ye botata sa na abrante ba ko aba tare ye twe nam ze no so de Chalai. na to ba ko e na befa nam se sa di we buan die enti ni be kama no da Opoa. From a church to na wo mo anu mo sisi abrabo no de go na ye si wo mo se e bia padam bia bra ba se na sran ko we ho se odofo wo temi wo nkomo ene no odombre ene ne nkwaje da ti se mo jere bia sonso a aso de wo hwe ho yi Ba. sanso fi ni konkonsa konkonsa fi frisu mo dia obiso ni e bia asema to so na wa se nyame asem ho etima frisu akoko abodia adaya bedesan ho Se de bea. wo feli nyakopo Okrepa. wo gu yo fo ne masi Okre. jame so amen Amen. yende do atro What do you say? yes Akane no so. akane no Sale na mbubitie. sana na mu bitie Yansu wa daremo. na so dara mo Na watemo ho. watem ho Na wapomo pema wo ye na wurade Yesu Kristo. ya bra wo be Kristo ni no onyame ne mu wo bo pem Awo ye na wurade Yesu Kristo tin. jame so amen Amen. Ephesians chapter 5 verse number 8 Chapter 5 verse number 8. ya ma wona so You come say was na mo nsa. Ephesians chapter 5 verse number 8 verse number 8 what say tio wo say efum ene han e ma mienu ewi ase ade bia ye tutu Yesu ena han ye otietie wo tenten jeme so amen Amen. ye ofita ye otutu ye o God spirit and ye o satanic spirit e we dey na na ona obi betima tire nyame na ase so ti ase so be be fo Ba, nokre. dana de wa wo camp a wokọ anadwe wa ye kra so kutu so wa sakra abọ be kapenie Ai ba. Obeko Japan abazisi. so wa sakra wa de ya wa nai e ma no mo ti fi ho a o de ensawe ene abobo peme ato onso no a Yes. onyankopon be bo wa pempem twede Ba. ai efisa onyankopon na bode na ne ko ho Nokre. jebe so amen Amen. isi bi bisa o se o ya bode agofro o kristo ye o tema nyima yi Bisa we. entity e papa bai ana o de tete o ba ise ba bi o wiase na dun no de eya jinsemu o Nokre pa. ti mesira mo matan a onyankopon de na japade ahye mo nsa mo fa nyame asem ntete kwadaa no o kwaso ya pa bo fra no ko pa sese de akwadaa ese se wakasa wakakasa nya pa nyame asem kire kane no a ye beto ye mpanimfo no 80s ne 70s no na panimu di nkoma akora mfana no ndu ene te say ne po ho Nokre pa. so wo sa panimu bi sini o ma e ba na wakohia Na waje. waje kenten na so a na de sini so kuso bodi kuso Okay. na ya ko jane fie Ba. na abrahu wale din no o No twe. dem so wa bre Enya bro. wo hia bo afọ so fie Obi sa on sese. dem so amen Amen. mama ko te ko Ephesians chapter 5 verse number 8. Esumuni han. Osina akane no. ko Osina akane no. the bible say akane no Amu yesum. ọ̀rọ̀fọ́ a na mepatọ wọ́yẹ wíyásí na wọ́n ní kristo ní apambia Amu yesum. ẹ̀nà ewurade asẹ̀m nti Na abai de. wọ́n bẹ di kristo di ọkọ asọ́ra na bibisa ọsẹ wíyásí àtàràpọ̀ no ẹni di ẹtwam Yesu ba náà ìdí wọ́n bẹ gbọ́ bi tẹ̀wé sọ amen Amen. yẹ tẹ̀ wọ́n tọ̀ Osina akane no. akane no Amu yesum. na mo yẹ sum Na abai de. afẹ́yìn diẹ Wọ́n yẹ han. yẹ hàn Amu wurade mu. ẹwọ wúradì mu Wọ́n nan te sa han ma. ètí yẹ mọ ẹ̀ hó mọ̀tẹ́yìn. Na yẹ nan ti sẹ hàn ma. Na yẹ ká hàn àwọn ni hàn.
Yesu Kristo. Eti mo abrabọ no amfata Yesu Kristo abrabọ. Abrabọ pato mane fata Yesu Kristo abrabọ. O ka so afọ nyuma na o se Antiochia no di ka to osu ko ni di Kristo fo. Ela wo di Yesu Kristo di atofofo. Abrabọ obo. Yesu pray na tu beko bi. Eyo. Yeri tu kwai akọ surufie na o beko o bi yana ebi tumadi kai akodu akaya wo ha oni amane dina twetwa yeri tu kwai akọ surufie na o beko o bi yana Mami bisa wo ye tu kwai o akọ surufie aso wan kansa asisi o osurufie kura ye bi gold na siesie kura na fasio eye piogo ba kura na fasio abofo group atete so mama papa abrantia wo be ko dia na bisa mama so abra kwanya ongo wotimi ngwem Kristo ni konkonseni dede zoma platform baby ntimi ko jemeso amen ofronfo oba platform apa bise papa no a ye ne ko meti no wonya papa ketwa baby ni tumi so ba jemeso amen Revelation chapter 5 verse number 1 ke kama me Revelation chapter 5 verse number 1 ye bo ano no verse number 1 yes Enwoma no ne edwuma no. Revelation chapter 5 yes we say ensomo ebeba ne ho enwoma ke kama mo na me ho enwoma bi ti don so ho nwoma bi na de wote enwoma na so no ye wote he wo so ni fam ni fam no yes we say na watule emu ne etire ti don so ho sa enwoma ne waturo mu ne etire na wode ensano asoso ama tani mame verse number 2 da me ho abofo wadefo bi a ti don so ho bofo hodifo wode ale kase atia mu se wate ne kase tia mu se ayi wo sapata se obi why na osofota se obi nkwa mu ne obi nwoma na watule ensano so na na watele nso anonso na no na obiara eni wo so obiara wo so ana asase so ana asase so ana asase ase ana asase obetumi apie mu ma ne ya ọlọsọ obetumi apie nwoma ana se obetumi mu kekaba mo verse number 4 wọ́n sẹ́yìn. wọ́n sọ wọ́n di fún ẹ nkọ́ ẹ ní obetumi ẹ fún Wọ́n mi. yẹ ọmọdé nyina fi òkè di àpò ìyàgò pọ̀ nsẹ́mi ẹ̀rọ. paa Bẹ̀jì ni di wá ti. nọkọrẹ Ẹ̀nkẹ́ẹ̀kì. Àbàbà ti sẹ́ tiẹ̀ yìí. Bẹ̀jì ni di. nọkọrẹ paa. Ọ̀yẹ̀ ṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ sísá fọ̀. Jẹ́jẹ́ ló wá tó. Revelation chapter 5 verse number 4 Wọ́n sẹ́yìn. wọ́n sọ na mi sùn pii. Nà tó ń sọ sùn bí. efiri sẹ wọ́n ahunu wọ bí a ọ̀fẹ́ sọ wọ bí a wọ́n Ọ̀fọ̀tà sí òbí ẹ̀mú mẹ́ta. anase wọ bẹ sọmi Anásí òbí ẹ̀mú. na mpanyinfoɔ no mu baako ɛka kyerɛ Wọ́n mi mọ̀ sí sɛ àbọ̀fọ̀ pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ṣíà. Ẹ̀mpẹ̀nìfọ́ ní baako. ɛka kyerɛ mi sɛ Ẹ bẹ̀ ká sẹ́. ɛyɛ jɔn mɛnsu Jọ́ mi nsú. sɛ Jọ́ ẹ̀kọ́ tó yẹ. yuda mu busuakuo mu japa Júdà mú busuakuo mu jàpá. david yìnyín no David yìí ni. wɔde nkunim sɛ Wọ́n dín kùnú sẹ́. wɔbɛbie ɛnwoma no Wɔbɛbie na ɛnwoma no. wɔte mu nso ano Bọ̀nsán kẹsẹ̀ ṣe Jésù Kristo ìwòyàn. Bọ̀nsán kẹsẹ̀ ṣe òwò ìwòyàn. Ne ho asɛm na mɛka kyerɛ ɔnyere paa. Wɔyɛhyɛ verse sanfoɔ. Woka Mark chapter 10 verse number 46 a ɔno nana Bartimaeus te nkwa nkyɛn a wɔsrɛsrɛ adeɛ n'ani afira oni kamafoɔ oni boafoɔ na wɔteɛ mo sɛ David bɛhome mmɔbɔ David bɛhome mmɔbɔ Yesu hwɛ ne din na wɔgyina na ɔse momfrɛ no ma me ɔse tɛn na wopɛ sɛ meyɛ ma wo ɔse wura pɛ sɛ mepɛ sɛ mehunu adeɛ ɔse yɛne te ogyidi agye wo wɔyɛ nsɛnkyerɛnne nsɛnkyerɛnne
Ofura. Obey your sentinel. No crepa. Until the Abba. James, amen. Amen. Until that's why I said. Jama power genius who get found them from out. Yes. Our bread. Yes. No bread. We hear Christ. Hear Christ. Amen. Yes, to suffer. Or to suffer. Or to suffer. Yes. The last quotation. Matthew 11:25. But what did they have body of from Matthew chapter 11 verse number 25. Oto de tuma kwa na efra no tuwe. Your mother da na achechire no a e ma ntimi hu awurade no. O chani nyina ho. E ba Yesu nchen. Kai Luke chapter 11:15-11 no a. O ba di senie no. O chene de ko nyina no ko se ni nyina wa ko hwibire mu no. O ka se apafo ahe kura na me papa nie omu nyina nya aduane di ma ne proso na me tu obi ma so ne ko munkume be ko me papa nche ko amaka kire ne se agya waye osoro no ne mbone me mpapa se wo fe wo ba bie ne mo mfam se wa pafo baako na ba mo se bra wo da so wa tiritire no ne papa hu no orofo awurade wo hu dada wate me mpiri wakoma baby wo kai se wo beto na ma wo na wa ba ne nche na obagye wo na de ape wa brabo mo no obema na yemre hallelujah amen wonu no kasa ma ne kroni ba e baba ko pe awuo no obagye ne adaka no nyane e wonu a wonderful sanyo esanjane Rebecca, running the crew, I wanted to share you. Nabama. Isaac Obompire 20 years. Kabuma 40 years. Permission when we know Crepa. Belko Libya, Niku, yes, soft one, Yamiti for Niku Jano, Colony was at the car. Kadan was 20. Now or down that. We are upon the Lisa so you could get anything so. Dear on them were ready to me. How better down so and ready to me through so. And one more bravo in a coming as I say. A new home, a corner drum, something to do by the boat in the same time. Or who know that? Professor, one gas I say, brother, and that's what I saw. You preach it, but I won't pay my watch. Now, or you said this sample. Matthew 11:25. Matthew chapter 11 verse number 25. I see a January. A January. Yes, Christo, two and you be as a January. Not the rough woman in the park. No, Pilipaho, Yaw. Not the rough. No, President Abupan when I'm saying, I'm back. I also was one of us as so. So I may say, I'm on some phone. To a test room. When your man. Eko so wi ase no ana o titum se obeba o do waja da samba amen tini duma die mu no ana o se ejai eja wo se ebrenu mu no ana Yesu se ana Yesu ka se eja osoro ni asase wura mi yi waye se wo de no ma nyina hintan asase no ma we hintan asase ene ni before na we yi atra nkokwa ya nkokwa verse number 26 kama ana eta ne sa yomo ana ye wani so na meta benu ma nyina asanensa to so dai ne to so no yes na obiara enimu oba no aje eja no verse 28
verse number 20. Matthew chapter 11 verse number 20. What do I say? Yes. Now more my tumabri. Nisanti. More my tumabri. Why you tumabri? Now more so money swinging now. Na Satan. Swam. Oh. Aswam. Ya machira toso. Kronono eye deso adudu. Kampa ode atoso. Dwomamo eye deso. Okay. En certain way eye deso. Wo ye adwuma bi eneyi eye deso. Sika to nsem wa nkura no yare ate egu onso. Sika na nhye ya. Honto eye deso. Brother I didn't change me. Kampa. Sani onye kupodo yasini. Odi ni dabo wono krono maye. Krono maye. Odi ni denwanye. Satan konua dudu ato so mona menche obusu ye nyo ba hwade sister mo fa ho mawrade to betra sa ma oni me ma ho wo sa ya ko ne papa ya no papa enye no nyam hye ne sa na wrade bo to armo na be ji eso bo wate correct na Kristo to sa le freo asmo ma ye adwuma bre na mo so mo ne so nyina so mo ne so nyina mona menche brewra den chei na mesue branche brewra den chei na mesue Samona no emwa ba masturbation now in emwa at the age of 40 years when you are the Bible beto bebe baba wa wutie a itwana do na tumi bi no beda yakwa baby e ne so na da so hallelujah amen sorry na wankasa no ho da e Satan na di sankonwa we ato so so oba urade mu a obechew na obemwa home efiri ni nkonwa na hye urade ntina nim tie nkyere amen Oma ya kuma mo nsem a edwo amen ohu ya mabo na onfa bone nche na opia Amen. Etime so akopia ni nche bi Amen. Amen. Amen.